دسته چاندنیه و سوالوانیه یا ریوبریا خوسر جبو پیدا کرنا ایمین سوالان گارس وکی ایمش سوالان را دابیند که جوتکارن چاندنا گارسان دیار کرن لگور حشک سالیه و بهای ایم اف پروژه دوی بهتر به برفره کرن و پیشگوری جبوی بکرن جوتکاران گوت هنجورین دن این شیناتی هنه دکارن وکه ایم بنبکارانین اوجي بشك جبشي امبيجن علفه اما اف بشي شي بشي جو امبيجن نبات وقتا شيناتي وقتا بشيناي جو تين شنين ودكابه مثلا بيجن تخمير دبه يعني ده عمليه كير درباس دبه امشير بين عربي بين تخمير زاب كردي شي انا زان اما وقتا تخمير دبه دوري باش يعني فتره مهكد حتى ما هوني كده او دردكابه علفك امجير بيجن سيلاج يعني وقتا ان كسكه نبات كسكه بري جو بيجي مرحله امبيجن نضجه تام دوی در که دی چنین در باسی امبیجن اوک آلتنا دبن وک امبیج وک سیستم بالک جیر شی دبی عملیه تخمیر لا هوائي جیر دبی یعنی او با ما سر قد دبیش بو کار بتخمیر بی دوری وقت فتره مهکد حتی ما هونی کده او عارف دبی جاهز جبو سوالات جبو امبیجن چه طبعا يعني او دبيجي او وكونغو تختاتي غلفاندن انه او هو مواسر قل جوق به تخمير كرن لو عمليات تخمير دي خلال المحكمه هوني كده او حاضر دبي جبو يعني سيخد سوالات كار بده سوالي خو اف محاصيل غوش ام بيجين غوم كار من سر كارت كن يعني او كان بيجين انا كارت ورد مشروعنا سر غارسه او غارسه زوره صفراء مشير هي مثلا كار بيجين انه محاصيل ديجي محاصيل بقوليات بن محاصيل على في ديجي هبن وكان بيجين في الصابه برسيم به حتى يعني محاصيل ام حبوب امشير بيجين جنمو اوجي كارم بفن سيلاج يعني مرحله معين برقي بقي نجاتم او تي تين چنين درباسي مثلا بيجين ماكينه دبي دورجي دبيجن وك بالتنا دورجي تين غلفاندن دويدر كيد خلال فتره مهكت يعني حاضر او جاز مربي ورن انا وك زراعه